Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Kabla yote acha tusome neno la Bwana. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abikorinto. Waraka wa pili wa Paulo kwa Korinto. Igice cya 6. 6. Turasoma duhereye ku murongo wa 14. Kuanzia 14. Tugarukire ku murongo wa 18 hadi 18. Ngiye gusoma muri Bibiliya ntunze y'Ikirundi. Hanyuma za kunsomera muri Bibiliya y'Ikinyarwanda amatse kuganira. Korinto ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 14. Kadusoma ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Nimwifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka no kugabitanya bifatana bite? Cyangwa umuco n'umuzimagiza bifatanya bite? Kandi Kristo ahuriye hehe na Beliale? Canke uwizera n'utizera basangiye iki? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana? Kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima, nkuko Imana yavuze iti, nzogerera muri bo, zogendera muri bo, mb'Imana yabo nabo babe abantu banje. Nuko muve hagati y'ababandi mubitandukanye ko niko uhoraho avuze, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe, nanje nzobakira kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko uhoraho ashobora byose avuze. Amen. Amen. Tufashe gusoma muri Bibiliya y'Ikinyarwanda kugira ngo abantu barushirize kumva cyane. Tusomee lugha nyingine watu waelewe. Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 14 kuza kwa 18. Timwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umuco n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, kuko Imana yabivuze iti, nzahora muri bo, ngendere muri bo, zaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanje. Nuko muve hagati y'ababandi mwitandukanye, niko Uwiteka avuga, kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, naje nzabakira kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Uwiteka ushobora byose avuga. Amen. 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 Arakoze cyane. Ni asante sana. sana. Data amaze kudufasha gusoma. Ndugu ametusaidia. Imana imuhe. Mungu akubariki. Dushimiye Imana. Tunamshukuru Mungu Muno mugoroba mwiza iduhaye. Kwa jioni nzuri ametupa. Imana igize neza. Bwana ametenda mema. Kuba yafashije abantu bangana gutya. Yakuwa amebariki watu kama hawa. Bari mu bintu bitandukanye. Walikuwa kwa mambo tofauti. Bavuye ahantu hatandukanye. Toka fasi tofauti. Imana ikabagirira neza. Mungu akawatendea vyema. Ikabazana mu nzu y'Imana muri no mugoroba. Kuwaleka katika nyumba yake. Mu iteramire Imana ili muweze kuhudhuria. Bwana apewe sifa. Dushimiye Imana kandi kuba turi hano. Tunamshukuru tena Bwana kwa kuwa tuko hapa. Ali hashize iminsi itari mikeyi. Ni siku zenye si chache. Tutageze hano ariko twigeze kuhagera. Tumewahi fika hapa. Imana yo mwijuri habwe icyubahiro. Bwana apewe sifa. Dushimiye abashumba. Tunashukuru wachungaji. Kubera kuri bishop. Kuanzia kwa askofu. Reverend. Nabandi bose babigizemo uruhare. Na wengineo walichangia ili tuwe hapa. Bashumba. Wachungaji. Turabubaha cyane. Tumewaheshimu sana. Kandi twubaha yabahamagaye. Tunaheshimu aliyewaita. Byose kuko ni yabagize icyo muri. Kwa sababu ndiye wafanya rero. Jina lake lihabwe icyubahiro. Lipewe sifa. Kandi namwe. Nanyi. Ndabizi neza ngo. Natumai ya kuwa. Imaze kubahamagara. Baada ya kuwaita. No kubahisha izobubahisha. Ataweza kuheshimisha. Izina ryayo lihabwe icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Turabakiriye mwese. Tunawakaribisha nyote. Abantu bangana gutya. Watu kama hawa. Nitwa Niyonzima Felix. Naitwa Niyonzima Felix. Nkuko bavuze cyangwa mwabibonye mvuye mu Bugande. Nimetoka Uganda kama vile mliambiwa. Mba Ichaka. Mimi naishi Ichaka. Ndumukristo.
Mimi ni Mkristo mwitorero rya Mahanayimu katika hekalu la muri Mahanayimu, paruwasi ya Betel. parokia ya Betel. Aho niho dusengera. Hapo ndio Ndi tunashiriki. Mkristo wo muri iryo torero. Mimi ni mshirika wa kanisa Imana yo hili. mwijuru ihabwe icyubahiro. Bwana apewe sifa. Ndi umugabo yubatse. Mimi ni mume ambaye ana boma. Umudamu umwe n'abana barindwi. Nina mke mmoja, watoto 7. Itugiriye neza. Mungu ametufanyia vyema. Tubonye tugiriwe amahigwe. Tumeona ni heri. Ana gucyayo guhabwa umugisha uvuye ku Mana. Heri kubwa kutoka kwa Mungu. Ko abana niwo mugisha Imana ivuga ihereza abantu. Watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Ni ibintu birahari ko umugisha iduha tukumva tuguwe neza n'abana. Baraka tele ni neza. Bwana alifanya vyema. Mwakiri ntasho zabere b'Imana. Pokea salamu kutoka watakatifu wa Bwana. Bene data dusengana hariya. Ndugu ambao tunashiriki pamoja. Abashumba badushumze. Wachungaji wetu. Ndabizi ko barazi ko ndi hano. Najua wanatambua niko hapa. None ni mwakiri ntasho zabo. Chukueni salamu kutoka kwao. Mwakiri ntasho z'udamu wanje. Chukua salamu ya mke nawe wangu. yambwiye ngo mbasuhuze. Naye ameniambia ni wasalimu. Ni mwakirizo ntasho. Pokea salamu zake. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Tunaenda kuzungumza neno la Bwana. Imana yakoze. Bwana amefanya makuu. Yatugiriye neza. Kututendea vyema. Siku ya jua kama ndivyo alivyo. Ninajua kujigeuza kama malaika yule wangu. Mejigeuza mekuwa kajiingiza kwa siri kanisani wa Mungu wao bila kujua, hata wameanza kumuabudu. Waraka wa Yohana yule wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8, azitendaye dhambi ni wa Shetani, yeye alizitenda tokea mwanzo. Amen. Amen. Tumpe Bwana utukufu. Tumpe Bwana utukufu. Niba ntacupfa na Yesu. Kama hauna tatizo lolote na Yesu, nyosha mikono yake. Tuvuge ngo amen. Tuseme amen. Imana Mungu itugirire neza. atutendee wema. Hari kibi nabonye. Kuna kingine niliona. Hari kibi nabonye. Kuna kibaya niliona. Hari kibi nabonye. Kuna kibaya niliona. Kibishi. Ambaye si tamu. Kibishi, kibi. Kibaya. Kibishi. Ambayo ni uchungu. Icho nakibonye mu ishengero. Hilo nililiona katika hekaluni. Nukuvanga ibintu. Kuweza kuchanganya mambo. Kandi bitavangika. Ambayo hayachanganyiki. Icho ni kibi. Hilo ni jambo baya. Hari ibintu bitavangika. Kuna mambo huwezi changanya. Hari ibintu bitagiriki. Kuna vitu hazifanyeje. Iyo bivanze. Ukizichanganya. Ubivanze ibyo bintu. Kichanganya mambo hayo. Uba wakoze ibintu bigoye. Umefanya vitu kubwa. Kubera ko. Kwa sababu. Iyo bivanze. Ukizichanganya. Uhitugira ishusho nyinshi. Utakuwa na rangi nyingi. Ugira ishusho nyinshi. Utakuwa na rangi nyingi. Kubivanga rero. Kuyachanganya sasa. Ni bibi. Ni vibaya. Kuvanga ni bibi. Kuchanganya ni vibaya. Ubusanzwe. Kawaida. Mu buzima busanzwe. Kwa maisha ya kawaida. Mu mifungurire mu gufungura. Kama namna ya kukula. Iyo bavuze ngo imvange. Wakisema mchanganyiko. Imvange si nziza. Mchanganyiko si nzuri. Kuri ntabwo ari nziza nyene. Kikweli si nzuri lakini ni ibintu nyene umuntu aba ariye nyene yabuze uko agira. Ni mambo umekula kwa sababu umekosa la kufanya. Kandi Imana tena Mungu ireminda alipoumba tumbo ifise ukuntu yayiremeye ibintu buri kintu cyose.
Kuna namna ameumbia kila jambo. Ufashe igitoke, Kichukua matoke, ugafata ibirayi, kuchukua viazi, ugafata n'ibijumba, kuchukua viazi, ugafata n'iteke, kuchukua pia n'amateke. Ndoma, kuchukua pia vuga muri Kiswahili cyane. Kichukua ndoma. Ugafata n'ibihaza, kuchukua pia ugafata ibiharage, kuchukua maharagwe, ugashira kubushaza pamoja ugashira kwine imvungure z'ibigori. Ukiweka pia hizo vitu za mahindi, ni lazima munda hagubwa nabi. Lazima tumboni uweze kuchanganyikiwa. Oya, ntihashobora kugubwa neza. Hawezi sikia vizuri. Nibishoboka. Haiwezekani. Nibishoboka. Haiwezekani. Nibishoboka. Haiwezekani. Paulo yandikira abakorinto. Paulo akawaandikia Wakorinto. Munaje amajambo dusome. Kwa hii neno tumesoma. Arababwira ngo kuambia je, hari ibintu bidahuye. Kuna vitu ambao ni tofauti. Hari ibintu bitagize iki? Kuna vitu hazifanyaje. Ngo none sasa ngo inzu y'Imana, hekalu ya la Mungu n'ingoro ya Bayali, pamoja na hekalu la Bayali, ivyo bintu, hizo vitu koko nawe byomba gute? Kikweli unasikiaje? Ivyo byohura gute? Hizo zinaweza shikamana aje? Arangije baadaye aravuga ngo kasema none umuco, nuru n'umwijima na giza, ivyo bintu birigera bibana. Hizo vitu zinaweza ishi pamoja. Birahura. Noya nibizohura n'umuntu. Hazitawahi ambatana hata siku moja. Nico kimwe n'ubupagani n'ubukristo. Na mukristo. Ibihura. Haiwezi changanywa. Nashaka kubabwira ngo muvangure. Takwambia mtofautishe. Nashaka kubabwira ngo muvangure. Muweze kutofautisha. Muvangure. Mtofautishe. Muvangure. Tofautisha. Muvangure. Muweze kutofautisha. Amena zanyu nyene zirazimbye cyane. Amena yenu ni ngumu sana. Mbise nyene bakomeje bavuga ko n'igitaramo gifite umutwe munini. Mesema hata ibada ina ariko haleluya zazo nabonye zisa n'iziri hasi cyane. Lakini haleluya ziko izo nta kibazo ziteye. Hakuna shida kwa hiyo. Ariko icyo nanishatse kubabwira. Kila nataka kuambia muvangure. Muweze kutofautisha. Nanje kubabwira ngo mubivangure. Nataka kuambia mtofautishe. Bivangure. Tofautisha. Niwogira kuramya Imana. Uwezi kuwa na kuabudu Mungu. Ngugire no kuramya ibigirwamana. Na ukuwe na kuabudu sanamu. Niwogira kujya kugatuti. Uwezi ingia madhabahuni. Uhimbaza Imana. Umusujudu Bwana. Nurangiza. Baadaye ngubivange no gusambana. Uchanganye na usherati. Ariko numvise abandi basigaye babitsinda. Nimesikia wengine hawatamuki kabisa. Wamekuwa kama ni mwitwa. Ukisema hawezi tamka. Wobitsinda nyene. Ariko lakini ni gute woramya Imana neza? Ni aje unaweza kumsujudu Bwana vilivyo? Kumugoroba ugataha mu rugo rutarugwawe. Jioni uende kwa boma ambalo si lako. Sabwe mvuze gute? Mesemaje? Oya. Urabizi biragoye muri no misi. Unajua yanasumbua kwa siku hizi. Ahomba rimwe na rimwe bakunze kumpa ngo nanje bahora bampa ngo mbwiriza ahomba. Pahali naishi wananipa nihubiri lakini ahomba pahali naishi hatandukanye na hano. Ni tofauti na hapa. Mugabo, ndugu yangu. Akari mu mpene niko kari no mu ntama. Ile yenye iko kwa kondo ndio iko kwenye mbuzi. Namenye neza. Nimejua ya kuwa. Tuvuge ngo amen. Sema amen. Kubera mwebwe ibintu by'ubupagani mutabizi neza. Kwa sababu hamjui mambo ya upagani. Nasanze. Niligundua. Abanywarumogi. Watu ambao ni wavuta bangi. Umwarumogi wa muri Amerika. Mvutaji wa bangi wa Marekani. Yageze hano muri Kenya, Nairobi. Niyo mari minota 30 ataramenyana n'uwundi mwarumogi. Dakika 30 bila kujuana na mvuta bangi mwanzie. Uvuye Bujumbura. Mbaya ametoka Bujumbura. Ikintu cyambere. Kitu ya kwanza. Abanza kumenya niba ari umusambanyi. Ambaye anajua kama ni msherati. Ahantu hari lodge zibamwe abasambanyi. Anafaa kujua mahali kuna lodging zinakaa washerati. Umukristo wa Dubai. Mkristo wa Dubai. Umukristo wa muri Amerika muri Texas. Mkristo wa Marekani katika Texas. Mkristo w'ibururi i Burundi hari. Bani wa Burundi huko Burundi. Mkristo huko wa mu Minembwe. Bani wa Minembwe. Mkristo wa mu Gatanga. Bani wa huko Katanga. Mkristo wa hari
hariya ambaye ni wa huko ahantu hatandukanye wa mahali tofauti Mkristo wo muri Masayini Mkristo wa Masayini Mkristo uwari we wese yeyote agomba anafaa kugira indangagaciro nk'iza mugenzi wiwe mwenzie. Oya ni mwavyumvise hamujaelewa kabisa ariko mwavyumvise muravyirengaga lakini umeelewa mkajifanya Mkristo ugira indangagaciro zisa Kristo ina mwenendo pagani nabwo pagani pia ukagira indangagaciro zisa unadhibitisho the same. Ikibazo tatizo kubivanga kuchanganya nibyo bibi hiyo ndiyo mbaya. Hibivangika hiyo mambo huwezi changanya hibivangika hayachanganyiki kuko kwa sababu Paulo aliandika ngo nimwamara kubivangura baada ya kutofautisha ngo nzoba Imana yanyu mtakuwa Mungu wenu ngo namwe muwe bana banyu nanyi muwe wanangu ariko condition lakini condition muwe umechanganya mwararetse gusenga ibigirwamana musiwe mnaomba sanamu mwararetse gukora bya bindi bibi musiwe mnafanya vibaya nzoza nami nitakuja Imana yanyu niwe Mungu wenu namwe mumbere abana watoto. tuvuge ngo amen sema amen tuvuge ngo hallelujah sema amen abaririmbye hallelujah waimbaji hallelujah oya tuvugishe kuri sema ukweli tuvugana ukuri koko tuongee ukweli kabisa aya majwi nahoze numva zile sauti nilikuwa nikisikia ajamajwi yavanga n'ubusambanyi unaweza changanya na usherati barabivanze walichanganya evangelist uraho mwana wa evangelist habari ariko bivangwa gute inachanganya vipi wanachanganya hizo ni bivangi hizo vitu huwezi changanya haichanganyiki kwa kundi walikura ririmba kama vile ulikuwa unaimba ukabivanga no unachanganya na twatundi na zile vitu ukuwa waramije Imana kuriya unaweza kumiabudu Bwana na majambo yo gutereta umukobwa upate maneno ya kuweza sinzi uko mvutse sijui nimesema oya biragoye nyene ni vigumu sasa ko kwa sababu ngo nivyo muri kino gihe ni mambo ya kisasa gusaje kubera ntakijijwe kera lakini kwa sababu mimi sijaokoka zamani simfise uburoro bw'ivyo muri kino gihe n'ivyo muri kahise ariko sina namna Biblia yukuntu ibimbwira zamani uko Biblia ibimbwira vile Biblia imeniambia Biblia iranyemeza neza yihanikirije ikambwira ngo inasisitiza ya kuwa hari bidahura kuna mambo ambayo hayaambatani hari ibintu bidasa kuna vitu hazifanani. Bwana sifiwe amen Bwana sifiwe amen esemwe gute ndugu zangu ni vipi babivanga bati wanachanganyaje usanzwe na meranje yarananiye kama kawaida chakula mchanganyiko inanishinda nuko ndari misonga iri mu nda ariko mimi naumwa tumboni lakini wewe lakini wewe iyo nda yawe hiyo tumbo yako yagakiza mbayo yakira amajambo ya Kristo mbayo inapokea maneno ikakira n'amajambo ya shetani pokea maneno pia ya shetani ikakira makuru ava mu ijuru pokea habari kutoka mbinguni ikakira n'amakuru ya Gehenamu ariko iyo nda yawe mwene iyo ndimeze gute hiyo tumbo iko aje mwene iyo nda imeze gute hiyo tumbo ikoje none kubera nyine nta musomyi wa Biblia cyane sababu mimi si mtaalamu wa Biblia sana ariko bivuga ngo mubabera Biblia inasema Mungu atakatifu kuko ndiye abahamagaye nayo kama aliyewaita ariki ni nini hanyuma umuswahili nawe Swahili nayo araririmba indirimbo kaimba aravuga ngo atabeba kanisa bila nini madoa ay koma Simunishi yavuze ngo mani ngo injiri na na nini na siasa ngo haiwezi changanyika ngo ni kama nini mafuta kimoja kinaenda huko kingine kinaenda huko ariko kibi nabonye kibaya nimeona nubu Kristo bwavanze n'ubupagani kandi ndabubona mu nzu y'Imana ni Kristo na upagani imechanganywa katika nyumba ya Bwana
ntimwifatanye n'abatizera msiambatana kandi ataco musangiye kwa sababu hamuja ukugororoka no kugabitanya bifatanira hehe umuco n'umuzimagiza umuco n'umwijima ibyo bintu bihurira hehe hayo mambo yanaambatana kandi Kristo na Bayali abo bantu hari isano bafitanye kuna uhusiano yoyote oya la bafitanye isano wana uhusiano lolote we kubera kuja kubisanisha kwa nini wewe unataka kujichanganya na hayo mambo kubera kuja kubisanisha kwa nini unataka kuwa kama hayo mambo kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute nibigirwamana kuko twebwe turi urusengero rw'Imana nzima nkuko Imana yavuze iti nzogerera muri bo kandi tena mureke mbabwira acha niwaambie ikindi kibi nabonye reve ngine nimeona katika kanisa mwitore katika na Bakristo kwiremesha ni Wakristo kandi ari ndembe zigiye gupfa kuweza kujifanya kwiremesha ko bazoja mwijuru kujifanya kandi bakiremesha bakaza bavuga ngo bakaza bafata amaverse amwe bakayahindura wanachukua verse moja wanabadilisha asa nuko ari meza kugira ngo ase nayafuka ibyo barimwo barakora yaweze kufunika mabaya yao na kusema ariko biriramwira ngo ijuru ni iryabera kini Biblia ikasema mbingu ni ya watakatifu la nikakwiremesha waacha kuweza kujifariji sambanya zoja mwijuru mshalati aendi mbinguni la hakuna tambore guzoja mwijuru hakuna mlevi ataenda mbinguni nahuye n'igitangaza mepatana na ajabu uziko unajua twebwe sisi twavutse baturamiza inzoka tumezaliwa wakituweka mbele ya nyoka baturamiza inzoga wakitupa pombe nkivuka gutya nilipozaliwa nukuvuka kuzaliwa bagakuramiza kukupea inzoga pombe kugira ngo umwuka w'ubusambanyi bambe umwuka w'ubusinzi umbemu roho ya ulevi iweze kukaa ndani mwangu maze kumenya uwondi we mwami Mana yanje nahisemo mpita kumukorera haba kumanywa nijoro mu ntambara data mu mvura ndetse no mu mwijima haleluya sikia nilisikia mbona ndabyumva ariko sindabibona wanakani niyo turi mu nama y'ipastori hata tukiwa katika kikao ya wachungaji ntabwo nza njijamo ariko lakini ukaza wumva ngo naka nasema mtu fulani ngo araforodi inzoga eti anakunywa pombe kandi ngo akaramya no mu rusengero na anasujudu kandi aforoda nani munywa pombe ese namwe mwaravyumvise nanyi mlisikia ngo arabaforode kuna watu ambao wanakunywa kisiri ariko mtu ko ariko mana wakuze dusanga tulikomaa tukipata abi wacu watu wa kwetu ndavuga bongera bo mu Burundi wacu ba data najua watu wako wakina baba abantu bakunda inzoga cyane walikuwa ni watu wanapenda pombe kandi n'uyu munsi baracyabisazi hata sasa bado wako hapo wanapenda sana hanyuma baada dukura dusanga tukakoma tukapata ngene mwene abo bapagani no gukubita abagore byoroshye pagani hao kupiga bibi zao ni rahisi ariko lakini nukuri naratangaye kweli nilishangaa nasanze ngo n'abakristo mu nzu y'Imana hata wakristo katika nyumba ya Bwana bakubita abagore kuna wakristo wanachapa bibi zao niambie nawe mbwira ukuntu waba uri kuraja mu ijuru niambie kama unaenda mbinguni unanyosha mkono unapiga bibi yako uja mu ijuru unaenda mbinguni
Sinzanu nabyumvise nyene numvise babivuga. Sijui nilisikia wapi wakisema. Hapa haya mambo hayapo. Ndabona harimo n'ubuhungu bushiririye hano. Lakini kuna vijana kuba bubikora nabwo nyene wanaweza fanya hivyo. Ariko uretse ko atari mwebwe mvuze. Ariko ndiko ndabwira. Nimba arimwo hano. Niwe narimo ndabwira ngo navangure. Ibyo bintu ntabwo babivanga. Hayo mambo yachanganywe. Ntibabivanga. Hawachanganyi. Ntibabivanga. Hawachanganyi. Ntibivangwa. Haiwezi changanywa. Ekonda. Jewe gane hano niho nje mwivuga butumwa na ivundi sinari naje mwivuga butumwa. Sikuwa nimekuja katika injili, ni hapa nimekuja injilini. Nyene hano ndi nje mwivuga butumwa na hapa nimekuja katika injili. Sinza makuru. Na naje nyene hari umuntu yari yengine ilikuwa ni habari. Yangoye arandusha. Mtu amenisumbua. Unajua kutoka Uganda ngo gushigikira umuntu ngo asenge gu pastor. Unakuja kuunga mtu aombewe. Uri kurikururira. Hiyo aibu unajiletea. Arangorio kanisumbua muri Masayini huko katika Masayini. Najua kuchukua ticket. Ngo gusengera umuntu agiye gupfa. Unaombea mtu ambaye anaenda kufa. Bagiye kugira mu pastor ivre. Mtu anaenda kuwa mchungaji. Ariko narababaye. Niliweza kuhuzunika. Naramubwiye ngo nimba hari ikintu kimvuni. Kamwambia kama kuna kitu imenichosha. Tike yanje nuko. Ni fare yangu. Tike yanje ngo mubagiye gusengera umuntu. Eti wanaenda kuombea mtu. Azoba pastor. Azobe pastor. Awe mchungaji. Jewe ndumureveraga. Mimi ni kasisi. Ariko amafuti nabonye. Lakini nukuba pastor. Kuwa mchungaji ni kitu mbaya. Ariko biragoye man. Inasumbua kabisa. Ariko biravunanye man. Hayo mambo yanachosha. Abandi bavyifuza bate? Wengine wanatamani vipi? Nugira babigeremwo. Nini wafikiri? Ariko nigitangaza. Lakini uzigwa kubigeramwo. Unajua ukiyafika. Ariko kwiyongerera uwundi muzigo no warufise warukunaniye. Ni kuweza kujiongezea mzigo. None urashaka kubigeramwo utarareka iforode. Unataka kuingia hujaacha kunywa kisini. Ibaza ni wa foroda rero uri pastor. Jua sasa ukinywa ukiwa mchungaji. Ni ajabu kubwa. Oya Lord uri kuravyifuza. Unatamani. Naramubwiye umuhungu ntimubahungu bagowe ni wewe. Nimwambia kama kuna kijana amechoshwa ni wewe. Ibibi. Haya mambo. Ibibi. Haya mambo. Musi wa mbere natinye ubu pastor. Siku ya kwanza niliogopa uchungaji. Tulikuwa Karuni Burundi. Nuvuga guca. Numva ko umupastor umwe n'ubu murevera. Mchungaji kasisi akasema. Avuze ngo. Kasema. Sana. No bivuga bunyo wari karankurikirana hari. Si anaweza kuwa ananifuatilia hapa. Wari karankurikirana ariko nta anaweza kuwa ananifuatilia hata akinifuatilia. Amenye ko byabaye nabi. Ajue imekuwa vibaya. Arabango yari karabango mnyene mugenzi we. Kwa anasema mwenzie. Ni batumvikana. Kama vile hawaelewani. Ariko mushe. Guti. Vipi? Guti. Kiaje? Wosengera igaburo. Unaweza ombea meza ya Bwana. Anaenda kupeana. Kani mutumvikana. Bila kusikilizana. Abahungu iwaje adatinya gutukana nyirabukwe. Vijana kwetu hawezi ogopa kumutusi mama mkwe. Ariko jewe mabukwe ashize kujya we yashize wanje. Mama mkwe akifika kwangu. Nohunga ngapfa ariko numvise. Naweza toroka. Numvise umuhungu ngo atutse nyirabukwe. Nisikia kijana ametusi mama yake. Ariko kamara maza umuntu yakubyariye umugore. Mtu ambaye amezaa bibi yako. Ukubahuka. Unaweza kuingiwa na aibu. Unamweza kumsimamia mbele. Ariko ntibivangika. Haya mambo yachanganye. Ngiri uwo mudamu muri kumuti ntibabivanga. Ambia huyo mama huwezi changanya. Mubwire uti ntibabivanga. Mwambie hayachanganywi. Nukuri reka ndababwire nta bugare buvangwa n'ubukristo. Kikweli wacha niwaambie. Nimba warakijijwe uri ngare. Kama umeokoka ukiwa mtu wa maneno mengi, ukiingia ndani ya Kristo, ubugare burahera. Hiyo maneno yanaisha. Eze unachali ngare. Bado ninyi ni watu wa kuongea juu.
Urachara umukobwa w'abanaka. Bado wewe ni msichana wa kina fulani. Ewe. Ndugu yangu. Niyo vuga umugabo wawe. Hawezi sema mume wako. Ariko reka mbabwire ngo. Lakini wacha niwaambie hivi. Itangazo rirambwiye ngo. Tangazo limeniambia ya kuwa ingare yose. Watu ambao wanaongea na ukali. Uzoririmbi insaze zikoroke. Hata uimbe inzi ushatse uzokora ibintu byose. Hata ufanye mambo yote. Ariko utaragwanya ubugare ngo buvemwo. Hiyo ukali kabla ujitoe. Wacha nikwambie. Wewe waciye ukubiri n'umuryango uja mwisho. Umeenda kinyume na mlango elekea mbinguni. Ese mvuze gute? Nimesemaje? Ariko hano hari ukuntu utariko baranyumva neza. Kuna vile hapa hawanisikii kabisa. Birashoboka ko imvanga ari nyinshi hapa. Yawezekana mchanganyiko ni nyingi hapa. Kwa musa nabatanyumva neza. Mbona ni kama hamunisikii? Munwa muranyumva? Mnanisikia? Tuzamuni chuo cha Yesu. Nyosha utukufu wa Bwana. Zamuni chuo cha Yesu. Nyosha utukufu wa Bwana tuone. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ariko evangelist we. Evangelist. Aja ngo duhagarara imbere y'abantu. Ete tunasimama mbele za watu. Kwa vijana ambao wanasoma. Ariko bivangure. Weza kutofautisha. Majambo atatu ababaje kumva bayakuvuzeko. Kuna maneno matatu ambayo yanahuzunisha. Ijambo jambe umeongelewa. Neno la kwanza. Kumva bavuze ngo. Kusikia wamesema. Umukristo. Mukristo. Umukozi w'Imana. Tumishi wa Mungu. Ngo numusambanyi. Eti ni msherati. Ariko birababaje mana. Hiyo kitu inahuzunisha kweli. Ayo majambo. Haya maneno. Baka yakuvugako. Wakisema kwako. Ukumva baravuze ngo nakararoga. Unasikia wanasema mtu fulani ni mchawi. Mu mirimo nabonye ya mbere goye. Kwa kazi nimeona ambao maze kugira analize y'imirimo. Baada ya kuangalia kazi. Ni umurimo wo kuroga. Ni kazi ambayo ni ya uchawi. None kuroga bakura yiki? Katika uchawi mnatoa nini? Ariko ukumva bavuze ngo uraroga. Lakini unasikia wanasema wewe ni mchawi. Umvirindi jambo. Neno lingine. Libiri goye. Ambalo linasumbua libaya. Nukuona umuntu w'umugabo nkawe. Nikiona mume kama wewe. Bakaza wangu ari kujya mugabo. Kusema yule mume. Ngo numuone uko ameze. Si mnaona vile alivyo? Ngo jya mugabo ntacyo yikura ngo niba. Eze muzamu bangu iki? Ngo numushishi. Ngo ntacyo yikura. Huyu mume hawezi kutoa chochote. Huyu mume. Umugabo yageze muri Kristo Yesu. Mume ambaye anaingia ndani ya Kristo. Yewe. Umugabo yakiriye mpemu yera. Mume ambaye amepokea Roho Mtakatifu. Akamumurikira. Alafu akamweza kumwangazia. Ibyo ntunze nanje ubwanje. Kujua yangu na mimi. Muchunguzi. Ni ya huyo mkombozi. Akabatawe yohembura. Hawezi saidia mtu yoyote. Sabwe. Muzi nyene babizimana na babyicaza bayoboye nyene abantu bari muri .com ibintu byose n'imibare karikire wa yote wanafanya calculator ariko ubundi lakini kikweli muzamuza na karikire mnaleta calculator mahesabu muzamuza na mahesabu mnaleta mahesabu wavuye mu mikaratu ufisa ngahe umetoka mikaratu ukiwa na ngapi izo hesabu limwo hizo mahesabu uliomo mikaratu uko na ngapi wavuye mikaratu ufite ngahe oya wari ufisiki ulikuwa na nini ulikuwa hauna hata pesa za kununua kuku ni wari ufite n'amafaranga yo kugura inkoko ariko uyu munsi ni karikire leo ni kufanya mahesabu n'abashitsi wageni biragoye inasumbua na kuna abashitsi boza kuna namna wageni wanaweza kuja eti ariko mutakufa mbaya muzapfa ariko abantu barapfuye bana we abantu bagorewe muri Kristo Yesu watu wamesumbuka katika ndani ya Yesu abantu bagiriye umugisha ni abantu bagorewe pahali watu wana heri ndio wengine wamesumbuka abantu bagorewe muri Kristo Yesu watu wamesumbuka ari abandi baboneye amahoro na ndipo wengine ari abandi baboneye umugisha ndipo wengine wanabaki muri Kristo Yesu ndani ya abantu bahindukiye ba masikini ndipo watu wamebadilika kuwa maskini ese alichanditswe Paulo yanigiye Timotheo kuna andishi Paulo alimwandikia Timotheo muri cyo abantu bazoba bagiriki wakati watu watakuwaje watakuwa wanajipenda bakunda niki wakipenda nini niki
Nini? Hari jambo liteye ubwoba riri hari. Kuna neno linatisha liko hapo. Niravuga ngo n'abagabo ngo bagenda basesera. Hata waume ambao wanaenda kisirisiri. Ngo bagenda wanaenda banyonyomba basesera. Wakienda kisirisiri wakiingia. Agaragara ko yo. Banyororo nyomba. Ambao wanaenda kisirisiri. Umva reve ngo bafite ishusho. Sikia. Ngo bafite ishusho. Wakiwa na sura ya utakaso. Bariko kandi babihakanisha. Lakini wakikana ibikogwa katika vitenzi bafite ishusho y'ukwera. Wana sura ya utakaso. Umuhamagaye gushamburi. Ni gitangaza. Ni ajabu. Ariko lakini umuhamagaye no kwiruka nyuma y'abagore. Ukimuita kukimbia nyuma ya wamama. Naho nyene arajayo. Hapo anaenda. Umuhamagaye nene ariko sijui nimesemaje. Ariko izi kamera nazo man. Hizi mtandao nazo. Tuvuga ngo haleluya. Ese mwanzi amena ugo niko ndababwira ngo muvangure. Umekataa amen kwa sababu naambia mtofautishe. Shaka muvangure. Nataka mtofautishe. Kuko ubivanze. Kwa sababu yule anataka. Ntazobona umugabane w'ubwami bw'Imana. Hata urithi wa Bwana. Ushatse bivangure. Weza kutofautisha. Yonyene yo kuzobana na Yesu. Njia moja kuishi na Yesu. Uzoba warabivomba. Pia umeweza kutofautisha. Twebwe mu Kirundi barabaca umugani. Katika Burundi kuna mithali isemayo. Mwembe ariko abantu bose. Ngo ari migani igipagani bibi mana ya. Mithali ambayo ni ya wapagani. Ngo pomera zose. Ngo ntabwo uzi. Chotea zote ujui na oya muri Kristo Yesu nta kuvomera zose. Ndani ya Kristo kuvomera zose muri Kristo Yesu ntabwo bibaho. Ndani ya Yesu Kristo kuvomera zose muri Kristo Yesu ntabwo bibaho. Chotea zote haikui katika Yesu Kristo. Kuvomerera ubu Kristo tukabuhagararako tukabugenderamwo tukabushingira intahe tukabwamamaza tuweze kutangaza ngo Kristo sema Kristo alisulubiwa kugira ngo jewe nawe ili mimi na wewe tubambugwe tuweze kutolewa katika usulubisho. Amen, amen. Urahuma habari ima makuru habari ubwo twegeze kubana hariya muri Masai tumewaishi naye katika Masai. Reka dusoze. Wacha tuelekee tamati. Nota yanje ntirahera nayibonye. Dakika zangu zikingani. Ngiye gusozereza ku majambo angahe agaragaza umuntu yabivanguye. Naenda kumaliza kwa maneno ambayo yanadhibitisha mtu ambaye ametofautisha. Agaragaza umuntu yagize iki? Ambayo yanaonyesha mtu yabivangu. Ametofautisha. Iyo somye mu gitabo cha Matayo. Kisoma katika kitabu cha Matayo. Igice cy'indwi 24 kugera ku 27. Sura 7:24 hadi 27. Uwumva ya majambo. Atakayesikia maneno haya yarangiza akayakora. Alafu anafanya. Mu Kinyarwanda haravuga ngo akayakomeza. Ariko mu Kirundi haravuga ngo akayakora. Yule ambaye ameze nk'umuntu w'umunyabwenge. Kama mtu ambaye mwenye hekima yiwe ambaye amejenga nyumba yake katika mwamba. Kuno jambo livuga ngo kuyakora. Nitasema neno semalo kuyatimiza. Sikia. Mtu yavanguye ibintu ambaye ametofautisha vitu. Agwanira anapigania gusanisha ijambo n'ubuzima bwiwe. Kuweza kuunganisha neno la maisha yake. Akili jambo ndalivuga gute? Hii neno nitasemaje? Nukuvuga ngo kusema guhuza kuweza kuweka pamoja neno la Kristo n'ubuzima bwawe pamoja na maisha yako. Urabizi yo wahuje ijambo rya Kristo n'ubuzima bwawe. Ukiunganisha neno na maisha yako. Nicho kintu cyonyene ndilo jambo pekee yake. Kikuterisoni. Ambaye inakuaibisha. Kikagutinyisha. Kufanya uogope. Gukora icyaha. Kufanya dhambi. Kwijambo. Sababu neno yamaze guhura n'ubuzima bwawe. Ngano na maisha yako. Kandi yo tuvuga. Tena tukizungumuza. Waramaze kuvangura ibintu. Baada ya kutofautisha vitu. Ni nko gutanga ubuzima. Ni kama kupeana maisha. Kuvuga ibintu. Kusema vitu. Bikubamwo. Ambayo yanaishi ndani mwako. Kuvuga ibintu. Kusema vitu. Ukora. Ambazo unafanya. Kuvuga ibintu. Kusema vitu.
n'uwubibwiye na yule unaambia akabikubonamo anaona ndani mwako. Kuberako kwa sababu Yesu yaje kuduhuza nawe, alikuja kutuunga naye ili tufanane naye, tutembee kama yeye, tunene kama yeye. Oya, reka mbabwire ikintu kimwe. Wacha niwaambie jambo moja. Mwibuka Petero. Nakumbuka Petero. Ngo bamaze gufata Yesu. Walipomshika Yesu. Ngo Petero yamaze kubwira Yesu ngo nzogukurikira maherezo yose tutaenda pamoja. Baada ya Petero kumwambia nitakufuata daima. Ngo Yesu akagenda uko bamwinjiza mu igoma akagenda gashika. Yesu anaenda kiingizwa na kicyantangaje. Lakini kilichonishangaza. Ngo yageze ndani mu gipango. Alipoingia katika pango ndani. Umuntu w'umuyaya umuja. Mtu ambaye ni mfanyakazi. Umujakazi. Mtu ambaye ni mfanyakazi. Ngo amwitegereje. Alipomtazama. Ngo amurebye. Alipomtazama. Ngo aravuga ngo wewe. Kasema wewe. Hata bado hujaongea. Tara navuga. Hata mwenendo wako. Tara nagenda. Hata mavazi yako. Wewe unafanana. Urasa. Kama Yesu. Urasa na Yesu. Uko mmoja wa wale. Wewe ni umwe na bali. Wewe ndakurahiye uri umwe muri bali. Na kuwa pia wewe ni mmoja katika wale. Tuvugishe ukuri. Sema ukweli. Hali ya hantu horuja gupagasa. Hapa unaenda kufanya kazi? Hamukorera kazi ka buri munsi. Pale unafanya kazi ya kila siku. Bokwemeza ko wewe usa na Yesu. Wanaweza hakikisha wewe unafanana na Yesu. Nikibazo nabajije. Hilo ni swali na swali. Ariko Petero. Kini Petero. Ngo agihakana gutyo. Alipokana hivi. Ngo arangije aramubwira ngo nuko konye nuvuze. Kasema ngo biragaragaza neza. Inadhibitisha yuko ya kuwa hari ico muhuriyeko. Kuna vitu mmeambatana naye. Nukuvuze. Hata vile unasema. Biramenye agaragaza. Inadhibitisha yuko ya kuwa haraho muhuriyeko. Kuna pahali mnafanana naye. Reke mbabwire. Wacha niwaambie. Nimba dukeneye. Kama tunahitaji. Abaririmbyi tuvuge ngo amen. Waimbaji sema amen. Oya. Dufite abaririmbyi amajwi meza. Tuna waimbaji ambao wana sauti nzuri. Uretse ko atari bano ndiko ndavuga bamwe bahari iwacu. Si hawa, nasema bamwe waje kubwiriza muri iyo misi. Wale ulienda kuhubiri. Abaririmbyi waimbaji bafite amajwi meza. Wana sauti nyororo. Ariko lakini kubera ibyo bavuga. Kwa sababu ya matamshi yao. Bitabasa. Ambayo haifanani na wao. Bivuna bariko barabibwira. Yanachosha wale wanaambia. Kumva umuririmbyi aradutse. Kusikia mwimbaji. Ngari kwa mutadufasha. Eti hamtusaidii. Baragufasha. Saidiwe. Oya. La. Ikikurimu. Kile kiliyocho ndani mwako. Kiraza gutuma. Kitafanya. Bagufasha. Watu wakusaidia. Wala kwiriguranigana nabo. Bila kusumbuana na watu. Igitumunigana nabo. Sababu ya kusumbuana na watu. Nuko ibyo kuravuga. Kwa sababu yale unafanya unanena. Hayafanani na wewe. Ayureka kubisobanura ba. Nibari bantumvise neza nari ntomboye. Hawakuwa wameelewa. Oya wiri kuragwana. Unapigana. Wariko mwahagurutse. Eti simsimame jamani. Uraduhagurutsa ushaka hii. Unatusimamisha kwa nini? Amavuta kurimwo. Upako wako. Ibyo uri kuratanga. Yale unapeana. Reka biduhagurutse. Wacha akatusimamisha. Ariko. Lakini. Urarwana natu dushaka hii. Unapigana nasi kwa nini? Hauja dushitua. Ntabwo duteye ubwo. Apana kudutera ubwoba ntabwo hauja ducangamusha. Maana mafuta ya Mungu hajaonekana ndani yako. Amavuta y'Imana abonetse muri wewe. Upako ikionekana ndani mwako. Sisi wote tutatingizika. Twese turahaguruka tunyeganyeke. Ariko uratuvuna dushaka. Lakini natuchosha kwa nini? Reka nkubwire ngo. Wacha nikuambie. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza ni gutanga ubuzima bwawe. Ni kupeana maisha yako. Gutanga ubuzima birasobanura. Kupeana maisha inamaanisha kunena ibikurimwo. Mambo yaliyomo ndani mwako. Kutanga kupeana ubuzima bwawe. Maisha yako. Ubuzima bwawe. Maisha yako. Ukabuha abantu. Kupea watu. Ukazuimba ukavuga ngo uyu mukobwa. Unaimba wanasema binti huyu. Mu byukuri. Kweli. Ujya mukobwa. Huyu binti. Hano buri areka ndakubwira ikintu kimwe. Cyane niwaambie jambo moja. Ndiko ndavuga hano ndiko mvuga. Sisemi hapa nasema kwetu. Tuzatumenya twicaye iwacu cyaka. Tukiketi kwetu tuko chaka. Tunajua ya kuwa urimura kanika. Unaweza kujifanya. Ni sauti pekee inakusaidia. Ariko lakini indirimbo uri kuraririmba. Nyimbo unaimba hazigufanana. Ntabwo zigusa.
indirimbo uri kuradu nyimbo unatupa. Hallelujah Hallelujah. Tuzatubwirizwa tunahubiriwa ukamenya ko ari systeme theologique arabizi. Unajua ni namna ya theology. Wanajua kusema kitu kwa kitu. Unasikia hapo nyuma wanasema unasikia mwe huyo kiona wa mama kama ng'ombe imeona chumvi. Kila nataka kusema wanatujua. Wanafanyaje? Wanatuzi. Nawe pia unajulikana. Lakini pia bitandukanye nuko wiyizi. Kujua tofauti na vile ngo kujya wiyizi. Vile unajua. Bivangure. Usena Kristo. Kafanane na Kristo. Birashoboka. Yawezekana. Hallelujah, hallelujah. Musobanuzi yere afashwa. Musobanuzi afashijwe bebe ikibazo. Umva. Sikia. Arakaririmba kikirundi. Kuna nyimbo ambayo ni ya Burundi. Karavuze ngo. Umesema. Ariko kutamenya kuririmba navyo ni icyago ndayibagiye yandirimbo mana we. Nimesahau nyimbo. Ariko dagowe mako ndayibagiye mana we. Nimesahau kivipi? Ariko lakini reka nje mu Kiswahili. Naende katika Kiswahili. Nayo ndayibutse. Pia nimekosa. Awala mwari mugiye kunshambulia ngo zayo. Yareka mabwi. Wacha niwaambie. Maamuzi yako matokeo ya kesho amuwa vyema upate mema. Maana kuwa Mkristo. Kuwa Mkristo ni maamuzi yako. No amahitamo yawe. Kuhinduka badilika yawezekana. Biterwa nuko umuntu yahisemo. Nalingana na vile cyangwa byiza. Kiwa mbaya kiwa nzuri. Wewe pia umechangia. Ni wewe kugira ngo ube Mkristo kamili ubifise mu ruhare. Wewe ni juhudi lako. Hallelujah. Kugira ngo ili ube Mkristo umuririmbyi mwiza uwe mwimbaji mzuri ugomba kubigira mu ruhare. Lazima ujikumikie. Tanikwambie bangura weza kutofautisha hizo vitu kononye seve yawe dute hanyuma usigarane na Kristo. Weza kuziacha ubaki na Kristo. Amen. Ushobora gutanga ubuzima. Weza kupeana maisha. Kandi namaze kuvanga iguze kunyereka isaha ni wampaye. Utaniambia saa. Niambie simamisha nitasimama. Imani himbaza. Tukufu kwa Bwana. Tukufu kwa Bwana. Hallelujah. Mmekuwaje? Murakenye mwaba VIP mu nzu ya data. Mmekuwa watu wa VIP katika nyumba ya Bwana. Iyo bavuze ngo zamura amaboko. Hii nyumba ni ya mume mwingine, ukiambiwa nyoosha unanyoosha mkono. Nyoosha mikono. Hallelujah. 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 Sema hallelujah. Amen. Sasa umekuwaje? Agasuzuguro ko mu nzu y'Imana. Bibi narika abantu bakijijwe gute. Watu sijui waliokoka vipi. Mungu kwa data avuze ati pandisha mikono unapandisha. Tunasema pandisha unapandisha. Akavango fukama ni direct na hoja. Akisema piga goti unapiga. Hakuna mahesabu. Kwa sababu hapa tupo. Kuna governor anaongoza hapa. Hari umuyobozi wa hano. Kandi tena agenda kocha buri muntu. Anaenda kiangalia kila mtu. Hakuze kwa abantu bazana gasuzuguro mu nzu y'Imana pastor. Ukavuga uti haleluya. Unasema haleluya. Watu wananyamaza. Kandi haleluya wavuze bisobanura gute wewe? Haleluya inamaanisha gani? Imani shima. None Bwana apewe sifa. Imani shimuka. Nasema Bwana apewe sifa, mtu ananyamaza. Kwa kuvuga ngo jibu ni kusema bisobanura ngo nigire gute? Amen. Inamaanishaje? Wewe rero mu yandi majambo ubugize ngo kusema hivi inadhibitisha. Unapenda Mungu afanye nini? Asifiwe. Leo kuna abantu babaye bapagani mu nzu y'Imana. Wana vile watu wamekuwa kandi batonze. Na wamekuja. Nyosha utukufu wa Bwana. Jambo ligira kabiri. Neno la pili. Jambo ligira kabiri. Neno la pili. Tugomba kumenya neza. Tunafaa kuhakikisha yuko ibyo dukora byose vile tunafanya tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Tunawezeshwa na Kristo atupe nguvu. Kocha wacu ni Kristo. Kocha wetu ni Kristo. Wazi kibazo. Tatizo zaho byapfiri. Pahali imeharibikia. Umuntu azabikora. Mtu anafanya. Yarangiza kabyirata ngo niwe yabikoze. Alafu anajivuna ni yeye amefanya.
ariko lakini ikintu tugomba kumenya twavanguye ibintu kitu tunafaa kujua tukitofautisha vitu tunatumia kama tunawezeshwa na Kristo tumenya ko dushobozwa na Kristo. Naona bishop naona askofu umunsi wose utazotahura ko uyu murimo ungana gutya wawushobojwe na Kristo siku yote utagundua kazi hii imewezeshwa na Kristo ariko nta n'umusaruro uzowubunamo ariko ni washaka kubona umusaruro hakuna mavuno mnataka mavuno uzowufata uwikureko nurangiza uwukorere Kristo uifanyie Kristo ngo kazi ni yako baba mwambie kazi ni yako kazi ni yako kazi ni yako wewe ndio umejenga wewe ndio umeleta watu wewe ndio umefanya hii na hii tunawezeshwa yote tushobozwa byose na Kristo. Ndio uwo n'umukristo yavanguye huyo ni mkristo ambaye ametofautisha. Ndio Gwandiko Paulo yandikiye Abafilipi 4:13 waraka wa Paulo kwa Filipi 4:13 ariko hari jambo ryo tutareka gusoma kuna neno hatuwezi acha kusoma. Jambo ligira gatatu neno la tatu ni kuwa kielelezo kuba icyitegererezo. Aho kubiki kuwa nini kubiki kuwa nini kubiki kuwa nini ngiri jambo hili ndilo neno kubicyitegererezo kuwa kielelezo ukamenya neza unajua ya kuwa wewe ari wewe bariko barareba ni wewe wanatazama kandi bafite ibyo bakurebera na kuna vitu wanatazama. Timotheo wa mbere waraka wa kwanza wa Paulo kwa Timotheo 4:14 kugeza kuri 12 aho turahasoma 4:11 asome evangeliste we twumva uko wavuga soma evangelist 4:11 kuri 12 uzutegeka ibyo kandi ubyigishe aho tiyakagire uyinyura ubusore bwawe yewe yego ahubwo ubicitegererezo cy'abizera hilo neno lilikuwa ahubwo ubiki lakini wewe cy'abizera uzo uvuga umva kuvyo uvuga no kungeso zawe no kurukundo genda bukewa nenda pole pole kuvyo uvuga kwa yale unasema kungeso zawe kwa tabia zako mu rukundo pendo niki no kukwizera na imani no kumutima uboneye no kugira umutima uboneye na kuwa na moyo safi. Amen. Kwa bila Kiswahili vuga gutewa tusome somera bila Kiswahili twumva nimesema hivi mambo haya uyaagize na kuyafundisha mtu awaye yote asiudharau ujana wako bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi katika mwenendo katika upendo na imani na usafi pia na usafi wewe uwe nini ubiki kielelezo icyitegererezo lihuye na ryarindi nahereye yanaambatana na ile nimeanzia wewe na neno la Mungu ni jambo ry'Imana musiwe tofauti ntimutandukane uwe kielelezo uwe cyitegererezo. Amina uwe nini kielelezo cyitegererezo. ariko reka nkubaze wacha nikuswali urabaza umutima wawe ngo wumve uko mumeze mewahi swala moyo wako vile ulivyo wabajije umutima wawe ngo wumve uko mumeze mewahi uliza moyo wako vile ulivyo umutima wawe gusubije uko mumeze moyo umekujibu vile mlivyo kuja umutima wawe gusubije ni kumeze vile moyo umekuambia ni hivyo hivyo bangura weza kutofautisha ubicyitegererezo uwe kielelezo. Umukristo yavanguye ibintu Kristo ambaye ametofautisha mambo abicyitegererezo anakuwa kielelezo mu ngeso ziwe kwa tabia zake mu mvugo ziwe kwa usemi wake mu byakora kwa matenzi yake kwa genda vile anatembea oya la gute vipi najua urazi kubwira umuntu abantu ngo tanga amafaranga kuambia watu toweni pesa wewe utayatanga na wewe utoi pastor ikintu Imana maze gukizwa baada ya kuokoka nabaye maskini nimekuwa maskini nabaye maskini cyane nabaye mkene cyane biteye ubwoba aibu kandi navuze ubutumwa pastor nikaweza kunena injili mu bahungu bavuze ubutumwa kwa vijana walinena injili ubutumwa n'umugore ninena injili na mke wangu umwana wa mbere ikiwa na mtoto mzaliwa wa kwanza ni wa kabiri ikiwa na wa pili ndavuga ubutumwa nikanena injili
lakini urukweto kurubona bikanga, kiato kupata ni ikoti shida, kuribona bikanga, suti ni shida, habona biranze ni shida. nk'abandi manyi. Ariko muzume mbaza Imana, Siku moja nikamswali Mungu, imeze bite? habari gani Mungu? Mbona ibintu biza nibitameze neza, Mbona vitu hazikai sawa? Ubujewa sinishoye mu bintu atari Mimi ibyaje, sinaingia kwa mambo yangu, niambia ya kuwa Imana irambwiye. Mungu akaniambia, ariko Mpwemu Yera ni mwiza, Roho wa Mungu ni mzuri. mwijoro aranyongorera, Usiku akaninongonezea, arambwira ngwerega wewe, kuniambia wewe usigaranye ikibazo kimwe, una tatizo moja. ngo uravuga ngo naco ndaguha, Nasema sikupi ariko kitu, n'utwo ndaguhaye hata zile nimekupa nawe ntabwo wibuka kuduhanga w'abandi. huwezi kumbuka kupea wengine. Kumbe Kweli, kumbe ni hivyo, nuko napfuye, ni hivi nimekufa. ngira umugore ni sasa, Kamwambia mke wangu sasa, sina nabimubwiye, hata sikumwambia. ahubwo yagiye mu masengesho, Yeye alienda maombini, agiye mu masengesho na waronkiyo message, alipokaenda arangije kuomba yanka kubimbwira, kakuwa na message hiyo hakuniambia. umugabo wanjye Kasema acha niangalie mume wangu, ariko atashtuka. umunsi nishituye, Kini siku niliweza kushtuka, nimba hari igipindi nkunda mu buzima bwanjye, kama kuna jambo napenda maishani igipindi mwangu cyo gutanga amafaranga, ni wakati wa kutoa hera. igipindi oya sinokwemera, Siwezi. ngo abantu batatu bane, Siwezi kubali watu watatu wanne watano. ngo yatanze oya La, siwezi. ngo batanze iki, Eti wametoa hiki. hama ngo jewe mbenje kuba muri nyuma, kandi mimi guhera namusha. uwo munsi Kuanzia siku hiyo uziko nari umugabo atashobora no kwigurira ikoti, mimi nilikuwa mume hawezi nunua vazi lake. naho nza hano hariya hijya kwa bamuhima, niho Nilikuwa nakuja hapa huko kwa kina Muhima, nilianza nyene injili. bakaba ari umuntu kunkurira ikoti, Mtu kunibaia ariko suti. umunsi Imana irambwira ngo guhera none, Siku moja Mungu akasema kuanzia sasa ngo uzoza wigurira costume, utakuwa unajibaia suti. umugore uzoza umugurira ibitenge, Mke utakuwa unambaia vitenge. ngera kuri level yo kugura spare y'umugore, Kufika kwenye ngera kitenge kuri hiyo, level yo kumwambika, kandi kuweza kumuvisha. guhera uwo munsi Kuanzia siku hiyo, mugore bambara neza muri mahana y'imabamo, kwa wake ambao wanavaa vizuri katika maanaimu yupo. ariko ndakubwira Acha nikwambie, ikibazo gikomeye tatizo kubwa kubwira abantu kuambia watu ikintu udakora, jambo ambalo ariko hutendi. iyo uvuga ikintu ukora, Kisema kitu Imana ambacho nayo Mungu naye iragishigikira, anaweza uhereye uwo kusaidia. munsi Kuanzia siku hiyo Imana irambwira ngo narakubwiye ngo nzoguha umugisha wivuga butumwa, Mungu akasema nitakubariki katika injili. ni warabimbwiye mzee, Yeye uliniambia mzee. kandi ikindi gihe naye nago Wakati mwingine nilikuwa nimesumbuka. nangira ngo aba bose twaza duhurira za Kampala bahungu, Wote tulikuwa tunapatana Kampala, nikiwa hivi ndaho tu, narafezere sinaragowe, nikiwa nimesumbuka tu. ariko data Lakini baba arangije baada arambwira ngo kaniambia ibyo byo hayo, kura ibyo kurya chakula ndavivuye, nimeweza kutika, kwambara kujivika ndavivuye, nimeweza kutika. abana bawe watoto wako nta mwana bazerukana kubera school fees, kuna mmoja ataweza fukuzwa kwa sababu ya school nanje fees. nkazanyibwira Nami namwambia ni wampa igihumbi, kinipa 1,000 nubwo kizoba arico mfise mu nzu hata y'Imana, itakuwa ni hiyo peke yake nyumbani pa Mungu, kupatikane kazi katika nyumba ya Bwana, nitatoa. Imana iti sawa kabisa. Mungu akasema sawa, nimekubali. Wacha nikwambie, ubushishi ugumu ni virus, hiyo ni virus sida itera ubukene, kimi ambayo inaleta umaskini kwa Wakristo. gasanga umukristo Napata Mkristo erego kumumeze siko muba mumeze, hivi mlivyo si hivi mnafaa kuwa. ukari imbabazi z'Imana nyene, Ni sababu ya rehema za Mungu, kubera nyene baso basenze, kwa sababu baba zenu waliomba. murangije nyene Imana ikazikingura kajyango, Baada Mungu anafungua milango ambayo ni ya protector na mengineyo. Urazi Imana kuguha umuryango wa protect ukayirangura ukayirangura 200 ukayigurisha, unaweza kuchukua kwa 20 alafu unauza 500. Ariko urumva ukuntu Imana yaciye mu muryango, mnajua Mungu amefungua mlango, ntabwo ari ubukristo bw'ababandi, lakini hiyo si Ukristo, lakini ni ubukristo bw'abase basenze, ni Ukristo wa baba zao waliomba. Ikibazo mfise, tatizo ninalo, mbega bana banyu hawa watoto wenu bataishi na munagani, wazabaho gute? Ndashoje namaliza. Mwebwe ko muri si mwebwe navuze, sio ninyi nimesema, navuze babandi wanaishi kwa sababu na rehema za Mungu ya watu walioomba. Ugusenga nkabona ko arabaye ingume, hiyo maombi mbega bimeze bite yemwe imekuaje? Esansoze
Nimalize. Asoze jambo rya nyuma. Acha nimalize neno la mwisho. Narengeje hinga. Pitisha ngapi? Narengeje hinga. Hasigaye nk'itanu. Kumebaki zingine. Sozeze kwiri jambo. Acha nimalize neno hili. Musomere abakorinto ba mbere. Kanisomee waraka wa Paulo kwa Korinto wa kwanza. Igice cya 3. Sura yake ya 3. Umurongo wa 16. 16. Somera evangeliste we. Yewe turi kumwe. Tuko pamoja? Kinama muraho. Wamama mko? Mama we muraho. Habari ya wamama? Ko mutavuga muraho. Mbona mtamuki? Mumeze mute? Mko aje? Sasa makuru ndiko ndavuga. Hii habari nasema. Hari cyo mwumva? Kuna kitu mnaelewa? Mama we muraho. Habari wa mama? Ariko data yagiriye neza abantu. Baba alifanyia vyema watu. Urabona wakecuru ukuntu baberewe. Unajua hao wakongwe vile wanakaa vizuri. Vile wamekaa vizuri. Nuko nyene basa nabari mu buhungiro. Hata kama kwa kimbizini lakini ukiona ngo muri impunzi. Anaweza sema nyinyi ni wakimbizi kweli. Abakenya babita impunzi. Watu wako wanabareba bakabona wanaangalia na kusema ni pesa kutoka Kongo ngo babakona zahao. Aba bafite zahabu ni faranga. Hii ni utukufu wa Mungu. Ariko Imana nayo yagufyonderamo kakana. Kini Mungu akifanyia kitu. Soma twigende dusoze. Soma tutamatishe. Abakorinto ba mbere 3:16. Yego. Kwanza Korinto 3. Timuzi yuko muri urusengero rw'Imana. Sikia. Umve Johnson arajeko. Erega yemwe muri urusengero rw'Imana. Ninyi ni hekalu ya Bwana. Komeza. Kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Yego. Ndiyo. Komeza. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Kuko urusengero rw'Imana ari urwera. Yego. Kandi urwo rusengero ni mwe. Sabwe? Ni mwe. Nikyo birivuze. Biblia imesema hivyo. Iravuze ngo nimuzi ko muri urusengero. Si mnanyua ninyi ni hekalu la Mungu. Ngo ariko lakini ngumuntu mtu mukirundi aravuga ngo umuntu yonone. Mtu ambaye anaharibu hekalu la Bwana. Imana nayo izogira iki? Mungu naye anafanyaje? Soma dusoze. Soma tamatisha. Komeza. Tyakagira umuntu wisuka. Oya ibyo kwishuka biriki. Hapo achana nao. Ubundi abarishutse cyane kenshi. Watu walijidanganya sana. Ijambo nagira nsozereze. Neno nilikuwa nataka kutamatishia. Mushumbi y'umuntu yavanguye neza. Mtu akitofautisha vilivyo. Akavangura ibidashimwa mu bishimwe. Kutofautisha mema kwa mabaya. Ikintu cya kane kimuranga. Jambo la indangagaciro imuranga. Thibitisho ya 4. Alinda urusengero rw'Imana. Yeye analinda hekalu la Mungu. Muri make alirinda. Yeye kwa ufupi anajilinda. Kuko niwe rusengero. Kwa sababu yeye ndiye hekalu. Akoba abahungu baranse kumva. Oya alinda. Yeye analinda urusengero rw'Imana. Hekalu ya Mungu. Kugira ngo ili urusengero rw'Imana rutazononekara. Imana nayo izomutsembe. Na Mungu naye kuharibu. Kagachere nako sinza makuru yako. Hii nayo sijui. Sinzi ku bintu bimeze. Yo. Uziko mu rusengero rw'Imana. Unajua ninyi ni hekalu ya Bwana. Kandi umuntu yononye urusengero rw'Imana. Mtu akiharibu hekalu la Bwana. Imana nayo izogira iki? Mungu atafanyaje? Kandi urwo rusengero ngo ninde? Na hiyo hekalu ni nani? Muyandi majambo ni wiyangiriza. Kwa maneno mengine ukiweza kukiharibu, Mungu naye sabwe atakuharibu. Nese Paulo yavyanditse docteur anteology ni jeo na Biblia andika. Hari uwo muvuguruza. Kuna mtu anaweza enda kando na yeye. Wovuguruza docteur anteology. Yigiye ku birenge bya Gamaliel. Alijifunza katika miguuni ya Gamaliel. Yazigiye. Pahali alijifunzia. Yaranditse ngo. Aliandika akasema. Yemwe mwabaririmbyi mwe. Yaani nyinyi waimbaji. Menye ko muri urusengero rw'Imana. Jueni ya kuwa ninyi ni hekalu ya Bwana. Kandi mwemu w'Imana. Tena roho wa Mungu. Aba muri mwebwe. Anaishi ndani yenu. Mwuka w'Imana. Roho wa Mungu. Aba muri urwo rusengero. Uwonona urwo rusengero. Imana nayo izamutsemba. Ataweza kuharibu. Mbabwira ngo. Nimugire imyitozo yo kuvangura. Ibyo mwavanze mubivangure. Kuko Kristo
Kristo Jiepusheni kwa hari sababu ibyo atabana nabyo. kuna vitu Kristo hawezi ishi nazo. Wacha tumwombe Reverend akaombee taifa la Bwana. Hari ibyo Kristo atabana nabyo. Kuna vitu Kristo hawezi ishi navyo. Imana ibahumugisha. Mungu akawabariki. Barikiwe sana. Niwe Mana yonyine ishobora byose. Ta yindi cyaragoye imigambi yawe Mana. Imugoro wa none ducishwe bugufi cyane no kunezerwa ijambo ryawe Mana. Bibiri ijambo ryawe iravuga ngo kuko amazi yasherega manuka amara inyota, ufite inyota umutima wahagira. Niko ijambo ryawe Mana iyo rije rizariduhaza rikamara inyota Mana. Kandi ngo waryohereje mu isi ntirizasubirayo ubusa Mana. Humugisha Mwami Yesu ijambo ryawe kubarivuze Mwami Databuja. Mitima ryakiriye reka Mwami Yesu tsinde imbaraga za Satani zidashaka kugira ngo umuntu ashushanye n'ijambo ry'Imana ashimwe bikorwa ibyaryo. Kuko ijambo rya ravuga ngo umva aya magambo yanje akayakomeza akayumva akayakomeza ngo azamera nk'umunyabwenge wubatse ku rutare. Mwami Imana dufashe